mới sinh ấy Joseph cái Shamron school ấy bằng anh mua là lấy mới chỉ mà sinh cái cát na phải bên ngay ta là cái tiang ít cái này sinh lên cái đi ôi yang na cái mua là mà rồi lại cái mẹ us mẹ rom ôi yang mua là lên cái gallon na phải là mới chỉ mà sang sinh cát cái mình cát sinh cát được ang ấy mà all things work together for good for those that love God. Na Joseph in mới chỉ mà sinh cái sang sinh cát bên anh có thể là tại plan là lên mới tại thế tao nói có mà na esikia có mà ta sẽ plan lên cái này cái mua là bằng anh sẽ phải có prin show này el là cái này mà bên anh ta li we anh ấy làm historic bây giờ cái lúc lại như ta sẽ có thể frog là cái gì ôi vô mai mua lên mới test bus sẽ mua mình sẽ cái spin master ta sikia when mà có sự sang anh cái ngay phải sống là nguyên ngay phải đi cố sang etalik na tiwosan cái mà là when mà có sự sang anh cái ngay phải đi cố sang etalik na tiwosan oi nghe elchivila kaelos cái kasma cái lang so mokle kin cielos na ketalik wiel Joseph nge connect na en pange non kana ke inganski non kana pen kan die oye sima sikya laltal relan kene na kata shiksina sel non komo eltal ke shantan singer motal lalesom me audi skin audi na sel la ke mo metel non ko mangen mai sikya kispen ma koklan kana ke mulas pange so ingani kesa na shesh na pen kan den kan die for singama all things work together for good for those that love Christ Jesus go elos na ko along si God ko ito in knocking God shamran singail pa si example na walk ten kanisi ingan malutut na shespe matlutut na sheshas as matalal fin kan mol kin na payin kan makin la when I see trials when I see makos kasi nagwatilya na ke nagwatilya na ke problem when si mate when problem line singail when si mate tilya na ke kainin me trials ka temptations ka tena makimula moet na ko tilya na ke inkenik te tilya na ke suffering te tilya na ke kainin inkenik pestas ke mula shma gidentik liye mo mga mai ka nauskatle giden ni na ke mula sha la mga mai kan to kan litikat giden kan endure kainin mana ko matakain ma etra na ke mula igan litikat ingan akai kat ke molin lalfing la sha so nga share Shamron school ke Joseph nge inga ni kes kana shesh ke molash la fa ka molash as mutla lalfungi gare re makinyen kasan ga na ke molash ke nga share ka tar ke nga kiter of kakten kain trust God ke pelu pe na shesh how do we trust God in hard times ko pelma mo keo ko mo trials kai ma ta kana ke molash có tôi anh kể mặc thì cần rệp mặc thì cần kia gật bay cần đến cần mệt paroi si đến tôi cần mệt paroi tôi nạp paroi sang pel lash cần paroi nên xin God siêu cắt cái anh kể quan cái mù lash là cái tiêu là cái anh kể mai why na si anh kể kila cái mù lash mà si anh kể why mình cái mù lan mệt la chính bay cần paroi na surrender na ma na ko na si surrender na si cần paroi siêu guidance anh God na cái mù lom ingay nakay ke muluman. Kasi ingay nagsiyayangan pa ingay cast ng God, mataki cast ng God dahil siya source na ke mulash, matalad ng mausi comfort na siya, mausi guidance na siya na ke mulash. Eusi kainin passages ke cast ng God mausi eusi kan riti. Kaya God na ke faithfulness starts sa God lasho. Pangit tayo ingay ma kumere makinin na ke mulong as matalad ng siya. Kumera fa kya. How can I trust God in hard times? Those are some examples, ma God, as matalagi, as Christians, ingan re makin mulash ingan me katang la kainin genik matewal singer tagak luki ke mulasho. Genik matewal singer elete tui ke mailero. Re malal magay fan na pa
He's going to kill, steal, and destroy. That's all he's here for. Interest in devil, John he is here to kill, steal, and destroy. That's all his focus. When Messiah. He did not shoot coming he did not shoot coming he did not shoot joy, peace, love. Mula met the life in isi. The time can it makumin line upon it. You can matake proilum, you can surrender na sil. Let's spare time you can spend time with God, get proy. You can pour out na pa heart na sin God, you can shoot directions na sil. Some worries go anasi forcing nakuwalom, get pesin mo proy sikata. In can say pang makum mata read kikasan ka mata kikasan ka ngai noying na kaywa si oyema kum etain kan line kain mga kita line ko ba kumin po in our kumin practice kumin etain our gratitude lom kumin ito mo etain kan sang pe ke pelupeo in pelupe que pese mau peta ko o kum ito la mochen na kumin inte offers na sina ke pese long akwe singa ke ngalio ito ingoin sang ke pelu pepe be a faithful giver in hard times min pese kume is show la kum sang el show pe la kum la life in God kum trust God like by provide na sumo ingomente show ke na mana sumo rong akaw la or wang mga sangit la isa masina pangayen si makatayan mo na kemo la siya smatalal vingi pel mga kumtila na ke pelu peng ito ko nito yung sang sepe el kidelye mo engat kayo la kidelye na ke me nature lan mweta ipang maktenon kay meto ipang matkanon meto Tasok, ingeni si Marela kumin liye na kaya pa, shoot ko nito la kumitayin ko trust God, panganar kumitayin ko sang. Panganar na kaya nga share na kaya ikes na share pa masa ngayon. May kum sangin ko practice gratitude to mga nitayin ko sang. Kain mga na kayo. Siya ingeni na kaya inkatangla na kaya yeah, how can I trust God in hard times? Siya kaya pesayan pa choose faith over fear. In our faith lash. In our faith tuminti sangin. In kuminti paralyzed ka non kaya mani kung flam mo kuy kikis bin sangin lom. Lilaktin ka nito in trust in God. Confidence lash in ka nashin God singa wana kila akil mi get ipru singa si fosse singa si fosse fin kanta ka na meto. Now I have faith. Now faith is confidence. Sinameta 11:1. Kalmen lalvin bakatin ito siwas ke ma sekat fin shot na ke ash may akpa yelash ke ma sekat tie ko indie. Ale slie may fin shaklum kumin may fin shaklum pa makum te ka indie. Makat kain pela nature lan meta ta ke liye ma se pata life ngoi sikya nature la sho pang meta kominita insang ito la ito ko nge la isapete sikya ke pel chilo mwe sape sikya na ke generation na ke change digu na ke talik na tum makum so ke pel singe ingan so mana ke molom generation na ke molon talik na tum na ke full ke moloman Pangawa si makumin fest or investment lom ngena keo. Kumin Roma ngayon kain karang nang show na ke talit natin pangay. Panga kain investment na ke molan may talat fing ise. Ingay ni talaka tirana na ke pet lash ngam kain na. Taraka tarana ke kat makat invest na ke ngay mga ke future lang talik natos. Talik natos. Pangay kenek si mga li na ke makumin sang na mga na ke ito la mga si mga kumliem ka na pa kume kain sang magkakaroon na kaya. Alright, ito lalfing ila ash may si mga place ya kipe kaya kaya kum sang mas na kaya. Siya kumrela may kalang sila masin may singay.
Titela kung may lumatay saya receive blessings peke saya. Ingit lan kata o yesi makatika ndiye. Katika nito. Tinain insing makaya natashak. Kan makin kenek pestos makatika in lamapla. In kain pela pangan na kemolas. In kain nakagat na pay. So remember that trusting God doesn't mean everything will instantly improve. Ti kalme pa kum orana mangay sikyak pensifana sikyak niena na ke future na ke molan metlom future na ke molan talit na tum makum invest na ke pensinga mana ke generation park na ke molan siolom talit na tum metlom mana kaywa. So ingay nakaygat ke yesingan na ke molin na ke fosse mga share na ke room saptal ko sung wal ko ngan nga riti fosse nga ngam ta ke fosse nga ke week na phone tar na ke week penang nga long supper nga set nam ta ke ngan start pen kan cash ya mi nga ini na pa yin kan cash pe boxing ke pen nga li na pa ko ye na ke mo lock cash na pa ke mo lock panang nga usek pen na ke len sim sing ya ingan da gan share pen na ingan na kat na pa ke na ke magatas pe ke ngan kilam tele na long stories ko share ke ya ke mugul ma elmo it's good from the long stories ko ngai ke nga share armat te na long ke ya it's good managa wo it's good anyway ke got Bible translation ne tar ye me ke ya kam da shamram kin ma singa ne isamak pe message ke la tasa ke fena in kan sang glory na sin God pelnaga mas pelnaga ko da Jesus na ka shao glory na sin God mai chi fact ma sang glory na sin God ke mana kai wa da ga tia me ken ne ka na pasa given it passion je la li se na ka ar jam des tuisi skill usal passion je la na ngai tan or na ngai nice capin na ngai ma na mo rosa pangahat na lang remind you ma in ka shao pa ko nan to nga share na pa la ash na pa ma babalang rin ka din nga an ke nga li message ale ke ana ke den sang glory na sing God honor God ke mal na ke wa in kiden te aila kanin noye ke mo lash or kat idolize kanin me man ke mo lash in kain all ka lang kan sang glory na sing God Bel na wak ten kan ito in kan sang glory sin God ke makatlong ko makati la kum del is masibo ngalotay la na pa in kan pang direction maktera it's all about God wang in si kate makte na maktera the makish bin God panang God kan tun singa share kasang God makish bel panang el si pa na share in kan akay kat na ke molash in kan tin kan sik God ke managa makatara so Kimasi nga share na ke o yesi na ke mugul talk siya nga na mul kawak sila nga a similar story si pe masikya finen Alabama mugul siya nga shnoche sikyakte kanal sa meal sila mugul siya farmer si pa nga meal sila nga pa lifeline na laki manago alal meal siya nga na masang me furok orakof mansang watery corn fields na manakaywa anyway ke shnochi sikyak te kanaus la na fon na mills lal ngai kanaus sa masanal ngai kanaus sa manakaywa na ngai ta na ke ngai tali mala na pele masala inchel ke lale karng ka shaw lalo business lal ngai manakaywa lal gluk len siel Is it not fashionable? At a distance, in it na ke enche ma mil til alan ngai ke na infelso ka kinse. Infelso ka kinse. In it na masan glitter ke infela. Na moil varate kyang mai all at masa na ipin kol na lapse. So worth millions and millions of dollars ma. Tanga share kin masingela Kelshga masing coaching el tilanan ka mana ko keliek mas ipin coaching
lose la na nak la ke masala farm sila nga mill sila nga tong na sin God tong na sin papalang matak non ko len namak me make na les mak leke ejra yot pin nugget nga big cool nugget I mo several pounds weight together me toarshia gershak mas nga les mak lan page na ka sil ka to mana pa sila ka tel is the mal is be provide mal il rela na pa na kin keneklal oroel ngai talien ka honor ka na pa glorify ka ke mas nga kel shaka mas nga el tena is the pelle non ka tena me make il rela mana ko asum rela cash out ke mas nga el jibna rela tafala likie la pama ele tomo el na la nikie ke si tava sinol na ke me en la spekenga so nga share stories kung pa ka ni kes na share la el pangon na mga ta ke el fak mas nga mana pa isla o el share mana pa isla mas nga katelis na sin el isla sin elos na was sa nakin God siyang sin God all things work together for good and he believes in that first First thing I makinel, liya na pa nakiamo lalin kain. Igesa na siya na pailan kanila. Mele fact, mele complain ke. Masala farm lalo, masala may morit malal nga. That God bless him in a different way. Inge oye si siya. Inge ni si siya ma el olek. Ti ngati tala ipinkul si fana tasha. El mal olek lapana yok si marela. Siya na lapsi ke masing so nga sharing ka ni kes kan cash got pe la ngene ko na ke aten ke na ke mulash as matalal fungi as Christians one ke shamram silot na ke talk shasi kawak sila the light ke tell childhood friends ka na umate na kan fashion dal din na kan fashion na Happy children will call children talk shasing a it's good. But then when fin they walk or look, it's good. Pang a comment like him, good look, it's good. War, it's good. All of this pela that's um likesi. Kausang accidentally, rela likesi natil natal likesi mistakes rela. Talk shasing mate kufalla la kufin peol. Kufla si Tom ke paul ngem. Kufalla na fortunately get TP pound talk sila kausal nga fortunately it's gonna be good it's gonna be good it's good na talk sila nga follow yaksil it flow yaksil ka if ako makuluk si pa mo it's good na it's good you'll see el follow mo it's good na follow yaksil kausal nga spala na kelpos silya kausal nga som el matayin present ke tigun yese toksha singa so mora hunting sipe ke look and si maltina na len som na way el som na ke and cannibals met mungo met som der shoil utakle akwekin be en makiel mungo lel gabriel meto si tong ta na ke akle tongo na si met in tribes yang atem ta la kufin pel wang le tom la lap si ke wang le ke fun pel na in cultural cannibals el dal te gain kang mama ke la kama ang lem ip ke muerto so they release that person they release the king dal fle la el som toksha se som amal som non ko na pa faction kausla nge ke yesum la in fact na ke ne decide len som na ne kausla nge release him ke prison esum na rol shamra na sila ke le me kum ye ma si kum ta fan si ke Yesum lang at kain talag yumli mana pa isi sipesi rawang male kuan likibo ratin amule nga nangakital dal kin asum nga lena me na si shamra mana sin kausilan nga na kausilan nga me lang it's good na kai foko nga kapri ko kum ta yes me pala wen mam non ka ke kum tin non ka ga it's good for nga wikom ngalkan pa mo itsimam ngole I would have been the one that would be eaten so ingan shamram guna ke positiveness is my tsinga la my tsinga makuluk mau it's good
mana go wo lak ten kan ron ke o yes ne ke mo lash den kan again kan focus or nak lash in pangam singe pe challenges it kan ke mo lash ma ta kan ke mo lash kain no e ta ke mo lan kais na ke wa enak ten kan esan nine kan na sin God shu ka tin kan pa direction lash wana ke nga share ke ipigar meta la me comer of kya kumin kan line kainin oye ke pel challenge ma ke oye ke pel nga pa kum kan met peroi se ito kan peroi ito kan me sangkulo ko pi ito kan read casting kan taki casting God silpe in met ito kan ito sangkulo se pe practice gratitude ke mana kaiwa whether good or bad ngo klomala papa la mas nga taga tina wana king expect here to nga talash plan no ke mulok nga talash in kene kuma ke mulok panang nga tapan na pin mas nga huna sik leila pang fin tina huna sik na leila would kene kum in will long pasik yako na ke oye nga so in kan taga in cash got na pai alad nila kasan God el pasipe in kene na ke mulok in kan sang line in kan sang cash ke pel na ke pel nga pela paila altina fushesh pukantan challenges den kaisna gwain singa challenge slom te lanchina liki challenge lako mga challenges sa nga siepena so ngate ka ni tala me arslo man ngate tala ta shok en oye na ko mga ito mo ngan cash ko pain kan mataki kainin oye mga share pienga in kiten kan peroy surrender kan promising God and then going practice gratitude and our faith loss in going overcome fear. Faith loss in going ko. Wana kaya kalme ke Hebrews saptas ngili fosia. So leila in going nakrekot na paikasan God. Nga life nila kos na kayo arshie ngate mga perfect yakte na mata siya ngaitala planan ka na kemulo ko elisingan pangamisinge panang ngate penay tamo yesipe nga matulain singe wangan ni plan lock pang mga faking nga moit forsyak mata ya emte kinatala nga mga ye longol tuwing tama nangangay ngayon nampan na kilongs na ko, niki nga yewon ngul, nga fa sumuro kalan sa pakat. Na yes na lang nga yewon ngul. So it was like 34 years ago. Today, yes ila lang nga sun yewon ngul. Nga kasi kata nga from na mga mo, when I reach 60, I'll serve God with all my heart. All my, I guess plans that God had for me, el different lagi na mga naon ko. Plan lang God na kemula ka, siya na lagi mga naon ko, fact la. Nga fact la tasok, plan lang God, el din na mapangan, el mapangan Frankie. El ikas na siya, kasi ikas na siya, ikas mo to, nga siya nga masingay, nga line na pa mo, singay peke si pela. Nga may tima, wipe kasi, masingay, mo singay, en singay. Nga kasi na pa si pela. Sister lakan take ke yese metikia. Take yese metikia. Arna pa inkene tikal kal ma sikya ke molal. Ma ke mol mga lukipe. Tasok papalang li kesa heart ko. Ay kan ye mol singem singe. Ngalag na pala proy pelal. Faithfulness tal na ke intake kasan God. Ingan rela pe misinge. Nga misinge. Ingan we do with fact pekastal. Ona ki nga fact ngati na plani mo nga matuin singe. Wana ke mo loko. Ngati na mo nga matu fact kasan God. The shop. Ki katil rela na ke mo misinge. Nga long si sang honor na sin God. Wana ki gatong kaya na nil pakak sa kinya ko. Na kum den kashi ya pen kanito in sang glory na sin God. Like then glorify God ke mana ko ma katakin ke molan kasi na gawain singam singe. Kasi na gawain singam singe. Sap kung tinayta mo ko may asin singe. Kung tinaplani mo ko mtayin singe long kasin God. So plan lang God na ke molash. In fact, tari ke Jeremiah 29:11 la pange. He has good plans for you. Planning prosperikum. Planning nakaikum. Ilte kum naike kum tayo kia. Kelus kumin misinge kum panga misinge. Leila na pa kumin kan continue kan sikat.
Leila inkan kat na pa pakat taga inkan worship ilan na kawa inkan continue kan sukat na kemulash. Ngalalaj na pa ila kasan kat pangamasi ma fall na shish ma inkan akay kat kash na kwain singay. Lelakten te tu inkan sokol ke len na kawa. So along si we kum honor God, glorify God kishmin long sila na si kum panang ako march singay. Praise the Lord. In fact, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So, make the applications. When you're facing daily life, when facing trials, remember that God has orchestrated everything. Events, managawa, in difficult times, difficult times nga pa should benefit na kimuluman. Ben maupe nga pa should kuminkan benefit pekel. Ben maupe nga should na simkuminkan latay lape ma. Maupe ke masika kimulan maitse. Pangan pe katayin keniklan ka na kimulum. Main kan rela kuminkan go from faith to faith na kim molin laughing luman. Kung di kayo matama ki level siya level in laughing luman nila kap ke kasta mana ka mautu na siyum. Makum katang la kimuluman ngayon. Pa should pe call na simin kan diye. Na makum liye latay lang ngayon. Pa kumisang latay lang pe mo etendi ko ngayon. O ngamtaan siya ngayon siya pele. I was there once. Don't go there. Latay ang may siya ngayon na pangamayan na nareko. God na phone na kinafako. God na phone na tago ki kain kenik pers. Kanye oye pers ke mo lash. Lelak ten kan continue kan tetuin kan honor God. Nagkimailra ke mo lash kishpin. Bangma longsan kat na share relationship lash. Not relationship lash sin kat lash ngay. Managwa kataro. So praise God. Lelak ten tagani kaksakin God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good. And to posting nga booking nga share safla nga falige bel igashlo lang minute ang malala na si pastor pinarmale long si share. So okay, accept ke CP de sapta nimegos fosal ko singe singaw. CP de fosal sapta nimegos fosal ko singe singaw. Elange Gosin ngashik etawi tefel. Mutagalog lo sil for forenas ko laun ngut shugok mwetilan kang la. Tu na ko ke lafing lo san. Elain al mayen kos etala mwetalafing wios. Fin fela na fon. Elos palakin pe kainin kayo makos palao. Wang siya mwetipalakin kainin oye. Ash mwetalafing wios mtaken sayang Arshmet talating wiers mta ken say nga ma kosia upeli gi ma khatash pe ken Arshmet talating ke nation say fel say ma enwoki na kital te papalo enwoki ke spintalo staka kasen God Arshmet talating wiya kom say den non ko pe ke met wier say ke en say nga na ke marek na selos nga den ko pro ke mulalos ko ten te tuin kan pro in shock met pe wier Kemo laltalo. Armatalal fung yeshma tune ongaye ayo. Siya na fon nganen wa klegish bin elos talal fung God. Elos share kasen God. Na as God as matalal fungi la mekat upekat palakin kemo lash ngayo. Mekat nta wai palakin peke mo lash. Siya pils na lash ngay urit malasho go into talim tule lash tanga challenges lasho. So God kan katang lamang God kan line mange. God kan katang lamang na kishpin el se akekom elashin kom. Christ se moli Christ el se molin kom pa akekom Jesus Christ el pinakekom. Nga talakat na fona kan katang lamang kinin Jesus. Amen. Arskola coming kan katang lakan in trials. Arskola coming kan katang lakan noy ngena kema na ke mo lasho. Na pa nang kasen God ke tagal na shish missing angaya. El tagal na shish inakelamila. Tugun kawos kayo kitin pel nakat lan lang kalang sa pangon kawos inipes ke wunalal ke kawos kapasyang nasin Christ elefa ak woye kawos le ak kaya kawos ta kawosin tu na ko. Kawosin tu na ko. Ke Christ Jesus sa moli kawos le ak kaya kawos le. Kawosin tu na ko. La kawos long. Wang lamit Pastor manager ke share nga liye
Wala may kisya, tuna ko. Wala may kumdalye, tuna ko. Wala mga tuna ko. Wala tuna ko. Wala may kakumdalye, tuna ko. Paano maktero? Takat fine kumdalye mo pange, pisesh, tasak te pisesh parela mo. Te pisesh parela, kat kayo na onarikato. Hartan kayo sinakaywa. Hartan kayo sinakawain kan taga payansin kat, inkan onarikat, kaya makataram singyo. Lakat pangapisesh, tasak kuden tuna ko. May tuna ko kishpen, elsa mulinga, elpa akaya. Kuten pangamulash, nakay kasi na kayo. Glona sinkat ke mulusan, mulan nagamawikot ke lensim singyo. Brothers and sisters, pangamangkishare ke nakay kum kem singyo. Kuten tuna ko. Tuna ko. Lamek sikya, tuna ko. Kometa petima komete tuo, kyaing fin RTC fruyakin singay. Kyaing fina fruyak lomo, kyaing met kumata. Era ko nito, ito lang may fala. Fin fruyak lomo, met tuna je, kyaing. Tasok, oye singa share pa. Tuna ko ke mo din life ng loman. Ikanak ko min kometa tari lame. Kometa tari lame, kome line. Kometa tari lame, kumkan katang la keo. Fin Iraqi lom singe, metu kyaing. Del kyaing inte. Kumde lan matari ni tala me kumde somnikia. So praise the Lord. Sang si Pastor Jesus. Sang pinar masil Pastor Kevin len kain share kain tafla pe malit tu to ko wana si le praise God pe ke mulal Pastor Kevin. El tanay wa ko ya mi pe nga katia somneral tal ke tu se ke week ngai ka Victoria. Victoria. Kat somneral tal ke Wednesday ke Victoria. Na Wednesday ipin pe na nga na class bare class ke met travel ta ko aro. Kat somni wa ko loa. So wala pasta si pe pro akail tal ke na last pe ke so ale nga palakan na pa nga la ke pe ke som si lasha in so wala ne si pe pasta ke ingala dala wala that percolate so amanita en nan kiten ta planen kasi pe pangan in so at least some normal tal iganak tal ke conditional ne si pe in anake ilgoin koi takana ingala wicked so pan mo ng share klon sin gat ke mulosan mulo nga wicked ke online praise the Lord. Pastor Kevin, praise the Lord. Just. Praise the Lord. Glad in God ke mo lash na kaywa. Along siya wi kaksik in God. Akfalat na bay God ke. Kalang lang na siya na kaywa. Kat kapain. In mo na siya na singe. Then awake pe ma. Na kaywa saya. Ano na pe na pay. Kalang lang God. Kirin kain mo na siya na singe. Hindi mawiyas nge. Mayangan siya. Mayak kayo siya na siya. So, kulo ke message makat chuban along inakas makinyagot. Basta in fact na katasik na lalalen yalo on ngule. Fact na mit na mata poweros nge. Yawon ngul makat mutali mo mit na mata. Katso na sinan nge. Del gasho mit mata lumdan nge. And I forgot. Kachivit belong makat long singing. And I forget sang lash. And I forget
non gayon God says. Fin Jesus in Philogo, le akin makataro. Pada ngalan fin na pa mga sikya kisipe. Kigat long dana siya mana yok ma aski maulas. Na may sin sinagyan pa siap kat COVID-19 akin kita pela. Kat siap kat pela kat alay na rin na pa ike. Kat kayo nito mapangan na kat Lenny Efa ule. Lenny mo itatin na di. Tasok, katin di. Elito na 4 years. La kat fakya. Nagi kotlong dana oyen alu lasho, oyen akfulet lasho sin gato. Elte na matawa ki kat takonan siya aspel na kiwa. Mas na mata kaya na me nakan na kiwa la. Aspel na kwata siya kumura na siya. Kumnang siya rela masin yok siya yung muluman. Paye, as masi kumnang siya o rela yok siya yung muluman. As kalmi yung muluman. Na masikin pa kitin kayo nalin na pangin may unlar, pangin struggle la siya. La fin pa ipangin masima ako maskyo na kalme pa inin na kitin kayo ndikiye kitin kayo ndikiye me yok sipeke mo lasho. Kitin ko takan na. Kitin ko di na me si priority ke mo luman. Put your priority in the right perspective. Pangin struggle lash mo siyang iyo. When payo na payo na kita aspa si kita elevate na ke mo lasho. La kum si fena komitsi Komasi, kete na masima, kumskakin kayo mapa, yok yung mo lumaan. Nakatram mo kina idolatry na pangan masi. Na finta ti God pa, masi ngayon, na pa, alin na kumin na konsensyen. Pa, alin na fal kadin kayo nakilala, na kadin kayo forla, kadin kayo auliyak. Siya makatali na ilan na akilanak na paye. Na wala kumtal logke. Kumtal may message siya kaya. Nga pa convicted mit kaya. Nga fact na pa yun sumtan. Nga pa convicted kaya. Nga ito lang siya ngaw. Ngay to pela mesi nga di kia ki muglo ko. Na pwede ki nga akile na pwede masi nga, wow, this is heavy stuff. This is deep stuff. Kudin ko lawn. Fin ka din kwasi masi nga what are you doing? May kumaro. Feeling siya nga na pwede masi nga, ito may titest. Na may Oro, may kung dikiye, may na paye priority lo mo. Kokot pass on. Si mama orela ma kudin koin mo kot liki koti at the same bar with God, same par with God. Kot compete na sin God, ki got accept, ki got received. Katay na samsami
akfaletan mit ka samramin kaksaklan mit na parang siya makatitala ki passing pa kiting kan pass down pero na kayo elvin nange ako mange pero na ka masishiya ki kom ke kasi kato aki si katalikyat na pa yung sukulo ba parang ialin na karin ko coming kan fallogun na pa glory na sin God kasi kato Messi, kato sto jago, sikto me siya lumanan na shoot na pa eh. Isam, God pa shoot mga na phone na siya panan. Kumingkain. Nangamatali ang tanon ko masyenge. Na unsa ko akiwil. Oro misye kumtali nako ina taran ko tiki masing. God finally holiness than God. Gave up holy. Kung finally holiness, falet na lang God. Kung finito, kung fin kan comprehend masing ano na karing na pain sumintisang matimasyahin. Kung finito na pain long si God na pain kinsyom, kinganum, kikoyom na phone, wagin pelan masisayang. Tapos nangyari na karin ka na pa, nganon ka nga, kasi ka to. Nakman na sa siya pero ka, di kiyang yun, katang. I mean, pero may taliyakin ka to, alin na temptation siya, alin na yok na pa, katapag din. Siya na, wow, katlong siya receive kaksak. Bakit şüphe na litigat kita nakalinak na may napayok kimulasyo. Na fin ka tayo na ma-istayin ng kat kimulas na may kumaro may lusyung kumyak kuminggan ko na pelan kata. Ko oro makati fa. Skis siya na kasin siya ksyo. Ko kumkan bila siya lang mas mablong singain kikat na pang kumo. Kikatin sa pay ko mo. Kung kan pilesya na masih magumdong siya. Falaya. Kung kan pilesya na ulit masih lumkain. Kung kan pilesya na magkasya lumkain. Long silum na kimangan. Ilyok ti kima long silum na singkata. Kikatin sa pay ko mo. Akong pa'y itay kat sife na imita. Apa nang halin na kulo na singkat. Kung tali, payo na pa'y babalang ilki na kitin ko ni tayo. Ilki na pa'y kitin ko may fulali ki masama kot oro tenakin siya uyen. Ako tenakin aklin. Kot tenakin katapelo. Ako katapelo, ano nagyawa, kot aklin na katpili siya. To oyen alula siya, alin na yok na pa'y siya. Tanay, oh, Jesus. Alin na nga, nga, fakta na paye ke message ko ya. As makadaro, fina na sintalik natin siya magatak kayal dal, agat likiya o yes ma tan kain, pala pain kain wira kain sin. Kasi na lain kaya ka lain din yo ah. Lainyo. Katya me na ngatui. Katya me na ngaya sham no afkalut tute. Ay, una masila. Makita si mitkum kampar mitkum nagamukum me tena lan mit. Kumalin na lan mit. Kumalin na lan mit kumaro kumin me mokum tilan mit paro kumit tilan mit paro kumit sidon ko. Kung finan ko mo kung tinalan mo na kumepili siya. Pero ang fact na siya kung lanmit mo kumito. Kumito lang kung lanmit mo yes. Kumito lang siya kung lanmit mo ito. Kumito lang if kung lanmit mo na long wood masing. Kumito lang if kung lanmit mo
Na maasi nga askin na naklaga ka na convicted na peke. Wala ma nga tak magat pala kay mo ta faxe mo kede akriya tadik natas nge. Mamay ta mo kede encourage tadik natas ki got fako na ilange kumita na ifo kumnalit mo ilange men Jesus said rong alamit mo men papeleng rong alamit mo nga maasi nga ron fak nga ron nange kumnalit mo you are my grandson. So, diyan siya nga tawag nga pa is credit kya nga pa ito is credit kya. Nga wow, nga literally na parekilin a messaging mga share bising ilay kaya. Nga wow, nga pa may siya makonflicted kya masing ngayon. Bayan na la, papalangin nila akong full-scale. So, nakaklenet. Sa mga fact na unconscious ng mga may cashin, nga orang encourage sila. Hilmatik para nilamit mo ito wow, nga doon ko na nga kasi ka to. Kasi unta mga lamit mo ito Wow, praise God. Wow, pangan makatpanak yun. Kita syam-syam angan na siya kumita. Kat pangan na kat syam-syam inak kayalus. Akat likiye oye siya ma dalang itang di mo, bayi kat koy nangi. Kat koy nan ko mo kat para kat talmik mo ito. So, halin na nga kulo na pa na singkat. Kaya mga nakiwa siya ma katlong ngalalal na pa ila mapapalangin oray na kadin ko yun siya pinakakilin siya pinalong ko kapila siya itong wala okay so halin na kadin ko yun sa ang gulo na pa na singkat ki long sila kadin ko hindi na pa yung masing ano kaya faka kadin tena shukye siyepen kadin tena shukye siyepen me mahe fall inso na singkata naskiwin nan ko mahe or katil alin na kwa sipe kung vinan ka magkatil kung vinita magkatil kat na fuletsi kat matansi Mauray na mga nakaiwa. Kafaketa siya mait, siya maurik dalan God nga inkarnis kaksak at isum na rin God. Fakya, noon ko lamanin namin naman ne, siya falat yan, may siya manon ko inis kaksak. Finem, fakya, kumtik ko in is kaksak. Kum maurik na siya. Kum resource, kum diba source. Kum creation siya. Kum the creator siya. Panang fakyalapan kati mo kasi kata Tiwena. Maurik na siya yung non-coin is kaksaklan God. Masi makatil mong lasin po God. Ay non-coin is God. Is enlan God. Is kaksaklan God. Non-ko. Finpalayin siya. Farta na slave sila ngayon. Ito, orayin mo yun, kataypan na mo ito. Len ko yun, may lay mo ito ko, fact, may ito ko yun. May lay siya nga fact yung may siya. May lay siya nga oron na siya may siya. Ilet yan ko, siya kata inaw mo kuyuluman. Para, kat alin na ilin na pa yun, akilin masingin, siya o yama,
God is strong on the pay. Like Elia masing mo oena idolatry. Elia inchefalaita. Elia nasi presumption ko arrogance. El wala mo alyalushe ko idolatry se. Mas como se vê na elevating yourself, que Chevrolet. Na kau tito la Chevrolet sih pasti sa la devil. Kau na phone na itatar. Mas como force que masing confidence na presumption ko arrogance. Confidence elte oena arrogance. Acho que orang sih nggak confident na sih nggak arrogant Como dia que tanda sih que with que pel fight UFC, kalau sih dia UFC. Na como dia arrogant fighters alin na kumemta na siya fiz que kitari kung kitari no iya kitari then palala. Praise the Lord. Tagavakin a confidence ito na pa ito la ashin dai sheshna ito na pa ela finne Rick sudam tawa ka pat mo alin na Rick na pangan o yun arrogant ko wala yung safe like si ma inom bena kinakali milail masyal wangin ilasyal wangin arso na sila wangin sila wangin God is nga kayo may tsingan. Ngayon din finne. God is nga. And how do you look? God is nga. So, saan ko hindi karate isyong pum na ke. Saan na glory malasin God. Amen? Tapos gini ko alin na lan mit kipensing lan mit na pay kipensing payo na la katin long si kuming kan lan mit kumin gain ito la piye masya sum na kaya piye na paye enchima ace kaksa ko nga fact piye nga la worshiper elte matawag ti kung tako dan siya ngayon. Na kiwa, pel na kiwa. When asma si kung likiya mo yokshbek yung bulong. O yan akfalet lasyo, o yan worship lasyo. Alang siya ke may kasi prunga akataye. O yan worship matawag ke praise at the core alin na fuku ko alin na pangan mas mamatawag ako lang sin mait na kiwa ako lang na kimasing out of chamber experience si pangay kung praise ka to kung describe ka siluman la God forgetting God na ko si description si bangin God na wu si God na nakmanas si
Tarok pensi mo kum tako na ki worship. Tako pa in fact na ki masima the highest level of worship or praise is tahila. Na metiki na tahila casting parak. Pange masima ilange. Silence. Be quiet. Kung kaksak tumaltari kung tako ako na napay. Nawala kinafaka, mo't kuya ko, lamayak masing na ki maulan siya matayan mukul my fashion ni. Either chamber experience siya pa isikyak ni. Or a wagon le gas. Wagon le masing it fashion ni. You don't need to say anything. Kung orang ako meron, papel ang inyong God. Kung tako, kung tine, in kaksakin God, tahila singing, it's a spirit song. And it's not a song that you sing to God. It is a song that it begins to sing with you. Pange ma takay ni siya. Na pangan experience mamay takay watako shoot ke perinado. Kaya tako alin na nayan na siya na paike. Me makasifan na siya iring kata. Na kumete fuki alin na ko na paye. Kumete fuki alin na ingan na paye. Fuki ni chambers yung kuminsiya na paye. So praise God. Laylain ko aning ko, kudin ko non ko pen na kiyo katijak na ki, me takay nilasyo, kudin ko nalinak matalye, kudin ko alina honory na payikot, kudin ko me, Pastor Frankie in fact na kudin ko surrender na si God. May siya mo siya na siya magsisama. Ito na payin ko. Akala na ko siya nga, el ko yung mulgan, el ko yung naro. Siya ba mga lang siya? Siya nga na natin fact yoki ko ya. Na siya masing ipakitin ka natin, nakakilin siya nga. Kaya, in fact, mo ko din ko transferee. Kung ko transferee credit of all things to God, kung ko ito rumasing na in fact mo, di edging ano na ilang flow of power and tie closely with transfer of praise or transfer of credit. So kalmiya ba, kung vin na sang na sin God, follow kun na pa yung mga na sin God, ilananay kum na. So, ilta ko ange, so mange. Kung vin mo tayo kung trukye, pangit. Kung tika yung safla, kung tika yung jipen na flow, so mange. Ta pen na kiwa, kung sang honor, sang praise, sang credit na sin God, and in siya wo. Pangan mo siya mga urik makeo. Pangan mo siya kay David, or example siya kay David, ilangan na siya kulay, ilangan. Kung tako na yuro, kay katlas, kay maylang, kay spear tuman. Pero matako na yuro, kay inen God and Israel, the army of Israel shall come to find siya. Oh. Ito mo, hata ko na rin kaya alkya kaya umasing Ti pangin, iti lang siya credit kaya. In fact, hata ko kaya siya katsing, makum akuluk kaya. Payanan, ngauni ko imising Ang attack ng kayo.
Ngakumin mana kunita. Mana kuminita la ngauni misienge ngauni kowi. Wow. Apa net dit vanam ta si kan si mal David pange. Pelakon met elit to na pa na God ke me sang mga na sin God God na nakal na God na wailan na. Padang ilitala ila uniya kulay singe. Wow. Kuya ke translation lasha. Kat shud shamram seke orekma sapta tolu ke siya may kun kamitul matautek na tunay temple may aska siya ka beautiful. Matayin siya ko mata ngosh. Naki Peter and John elos hilat naki pelin proy ke autolu. Elos siya may tsinga ngetang dielos ke gelos mani. Na Peter ngetang na siya gold and silver wagon euro. Terus ashiru ka ngasut na siyum. Kaya inin Jesus Christ of Nazareth duyak fash. El sapla kayang sagak may tsinge kitin pela na kapashkin yan may tsinge eniyan kayle. El so kaksyakin me siya Peter ma el so kaksyakin God. Siya Peter ma fact mo kayle ilak kayle. Sir del Faka. Kayle Jesus Christ of Nazareth. Kayle. Dahil kayle. Dahil tuyak siyam. So kaksakin God. Pangamasagat niya. No for the credit nga transfer na siyang God. So na rin God. So, kung siya ito in akfalat yung God kimaylarang na siyuman. Dali yung paroy ni tari na masisikyan siya. Tobok na paroy naman. Sangkulo na siya. May kumemol ka nila. Sangkulo na siya. Kumemol ka na kumemol ka makum na paro. Kung hindi sangkulo na siya, the chances are you're going to forget that. And you're not going to be grateful for what has been done to you. So, pen na kumkaro siya kuman, kung ka ng fakulo may tikipan na sikyakan. Kaya sikyakan, kung siya na fakulo, may ilalo na akfalat yung God. Amen? So, alam mo magdala na kom siyang may katito ng pay. Kaya te plakin malat silang God. Kaya fak may siyang nga, kan me pa, ilos na kayo siya makalwin na ramasing in tisang akfalat na sin God, akfalat falas sin God, ele kailos. El somlik yan Israel, el kanaus na, me enita kayo ni lalos, kasi pen elos fasla kayo. El sistema itlal, me trad, kasi pen elos me ukoy kansaya. In fact, me Deuteronomy limegos kato. In fact, ngapa sapta limegos, kumeko na ke. Hindi kiya masap si o yes si Milos, ilang ngapa kat laim kat, wen pe siya saya. Kung svet si Fedorela, katina, yamuto, Marshalela, kung svet si halu ki katina, Marshalela. Pagin me masibag siyensin ka no tali meta. Mahin, when my face, when my God, il ever share wala na lan. Ko kaksakwal, ko glory lan. Si, when. Nanon ko, feel mamatan, mako in ko shangan, basta yun God, in ko in akfalat ke, in ko in may man na kiwa
Bashla, Masya kuman kain non kain is kaksak rin God. Sya kuman, momong luwan hasing pong God. So, hallelujah. Babat Marshen Gashao. Kulo malalap ki kasum ka chipen na long ki akikat na pay. Oh God, mul katita lang long silum para ka chibit belong. Baba nak mo na sinis pelkat molkan na nak mo na sa kes makan ni God. Pelkat molkan na inaramay nge God kola na nak mo na stiya samalat na sinis. Ya kes makan ni God kadin ko yung tako. Kadin ko yung na Pastor yun God falatina. E should kaksak na kayo may kum deserve when na pay ma o na kum. When in siya ka siya fellow tina yiko fi fellow. Ma worthy in his kaksak. Hallelujah. God mo layla ka din koin mit kaksak in kum. E kay wa siya makatara ki mo lash. Layla ka din ganito. Nasafla yun man kayo manong ba kaksak. Hallelujah. Glory, honor, and praise. Layla misalom. Layla blessings lom. Layla favor lom. Inon fin walin chinge. Kaisya na kayo. Elo siya mawikat peke online baba. Akin siya wilos nagkawa siya malong siya insyukom. Long siya matayang kaslong baba. Takat fay kap el. Ingon na fay yok adiga tingtingin na. Kulo malalap. Layla mahal ko siya makatrumon kilin chingi. In somehow, akin siya we caught flat in the lash. Layla sham lan alash. And the naklan in chiesh. In all yimatan God, mode God flat in. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Kulon si God kimulash na kaywa. Katlan we ko sakri ko shell na pay rin God para kastan na tako. Alam na photo to in na pay pelo. Kote me layla kiden tipule sa pelash me. Kadi alam na dahil mit kibed singe ito na itiyan ng ipel na kaywa. Si ipel strong kastan God. Our strategy. So, lekumle. Hallelujah. In Jesus' name. Yes, okay. Good. Praise the Lord. Amo pangay safla lash ke Bible study lash tasho. Amo sister Rosie ke ra testimony siya so. Ash clean bell ni tinga lola. Praise the Lord. Ken. Praise the Lord. Lansing God. Tilam ni tingaw ni tohan kosh la. 7. Man, ngalon si glorify God ke ngamo fall na ke message mi singer nga ki share pe nga. Ki som la nak shay nga sinan ko shay nga ki for nga ki we pe na is and sing ngan gon we me fa ka ki lang li lang God na ma si mga ki testify ki lang God nga share kin pe na sing guys si tari ngam tara sami ya pe sing praise God ki mo la tala katyalan ni ilo ta masing makshay nga long sa reflect ka ki mo la sam mo la liya so la tala na talit natin tayo nga lais lagay tari tal tu ngay tangkel man ilala falayet ngaliyay gulay ma iwe tal din nakin gulay nothing God patli ngay so praise God. Nga to we tolu yak finan ko siya for kotsum ni Tevan Zak soon matayin liwo different houses pa kotsum na kaya si tayo in full way ng Tevan Zak si matay genik sukmau chat na ke
any naksak sa ma get excited ko na again aksa kaya may sing ito na inin matayin sa ngay okay ngati back inin matayin sa so praise God nese ngay ko todi ucap na na ko tujak mata sharam sa na il sharam ko tulila sharam nil mo ki baptize le na kulona singat ke se ma so French ma tại pasala long ngamon long me telephone sa kan na phone ma pangay fact la tao tại soon may tut pa na phone telephone sa le lo as may check el tao to te na ko tito la me takulon singat ke mo la tao kat le favorite ma ke mo la tao lan akalim yel matayin sa a long message ma tao som deliver nese pangay il me il genre me mo ke baptize le nakot forek il ke baptize nakot matayin na pa so mam tay na ako nakot siyang terov kya na kay ar pastor lar finayan kot tang nek pastor ko som li si pastor use nakte som pani ko shakak top se ma si rang ki fact la ma got non ko ma pastor fact yan nó nắc là rồi xí nè có nói có một bà ngày good idea có cha rồi khi phát là cái cũng có người lại như nè nào có bé gì cũng có người lại nè có nó sốc nhiều cả cái tập ban có nè cái tên sum đi cái sẽ cái top gì top in baptize sẽ bà ngày nè tên liê bé sẽ baptize mình có tao có na lên sinh ngày pastor pali cái giống như way along kill tu tanya na in fact rồi làm gì way along na có tin này tôi lại follow ko na có ye bên sinh ngày pastor lu am tai pal tại we use actually take cái pal or có rồi bên này xí là for na run ngày na ki có ye là có một lần sau này còn nói có chơi là mất tay sẽ phong là bằng ấy có chơi là lạc lạc xôm ní cái sẽ có chơi là tin này sao mà bà lý là nó có chơi như vậy nó cái này vậy nó ngang ấy có chút cái gì ya cái tên địa check cái pass bà lý lên nó follow có nó có nói có elvin follow cái này lên nó xôm nó sẽ bà tari nó mới nghe tôi như vậy nó có chơi ya cái is notก็เว้นนะเยอยากจะสนใจกันบ้างก็เยอยากจะเนาะเจ้าก็ดูแลนะก็โอ้แล้วนะวิไหนล่ะแค่สิอะไรก็บ้างกี่อยากจะเรียนใจกูได้ที่ไอ้หลังก็ไอ้ประตูตัวแรกหนักลมแต่ละกุมแต่ตัวเซลตะกันแล้วต่อแม่ที่ยังนักเก็บปูเสลอกไงปูเสยอกกูนักก็ en anh ta guess mặc lại có tin ai phát cái tao mà có ở in xe sang này quay gì in xe quay giờ có cũng lại phát tao mà na sẽ đại số anh này cái có dễ lên đi có dễ lên đi khi ô tô sẽ gần đại cái ai yêu suy mình có car na pose lại nhìn na na có thể yêu car mình to ba thì con mình ta cái car na có thể yêu store sai cái car của store ra mìnhดูสกิลจริงๆ park เกี่ยวกับละนะก็จะก็สมนี่ก็ที่ก็ตอบอ่ะนะก็ follow ที่ก็สมนั่นที่แต่วันจากนี่ก็ลองสินใจนะก็ดูจักนะก็ตัวเรามาเนี่ยตายก็ดูจักอ๋อสิบปีสิหรอกงานเยอะมาจังเลยตะโกนนะกูตายเดียจะเต้นนะกูตายเดียก็นรกแปลนะก็เดียฟุตุสิดันนักลมแต่ละตอนนั้นมาจะปังไงก็ไม่แต่กูเอาไว้เงินสิจะนอนเกิดมาจังไงมันก็ฟลอกตอนนั้นตอนนี้มาแต่ยังเสียวีแบบตายเลยกี่เลยจังไงเอาไว้เงินกี่เปลเสียนะ
Il pitete le lap na ito may tolu le pa baptize le ngayon. Nesi taliptan si nato na awo si il yok din siya may awo si anin siya isa sa linggo fa. Na praise God in getting sila il Kosrae la kitendinon ka pulse. A pulse anan yok flow na ko fa. Ala na siya na pa pulse ngay wukit baptize. Na si pesi lang kada pa ngayon. No. Il Kosrae la na siya kitendina ngayon akimangayon. O kitenisi na ni ngayon plimtan siya ito koto. Na kikot yurek ata na plimtan siya na nila na mo ilewi baptize. Lokan kat misma talik luong ay. Anesa talik sensiela. Na glory to God. Katara plan la, kat alanalan multiply na katilaro. His ways are higher than our ways, and his thoughts than your thoughts. So pangay mas makten non ko kipel na kana, ra message at ka na glorify God kimasin. So thank you, Father. Kulamala. Klomalla falang awal kosna fal. Kal pangan sa flasho, klon si kemulan naga klomalla online viewers lala misilan gatin we go sien go sa shwayan. Pinash kisensia ko sa pangol para shu. Tangat sa share phone number lala. I mean ash ma kat natin jaram peke. So kilo lala misilan gatin we go klomalla. Praise the Lord.